seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi no rite thirikari ya kaunti ya Meru gwika mitaratara yagirite ire gatumirwo kiriwejania bwandithia ire gavana akoneka akiejana akiaria nyuma ye karikari igoro aria kariba nkando ne gembe barathanire mburi iria irakinyite nteriu kienda kwewa ikundi. Seneta Kadhuri ugite umuntu ari no batuna kwou nikubatere guchwa njira yagirite ya gukinyithia utethio bubu augite mbunge kaunti ya Meru akini oyo umbikia gweka mitaratara ya untu bubu na njira kuga kigina gya kubuingia neti na mbere na kwariria ward imwe kwithiro ite kugunekana mirandi ya witi na mbere untu bonekete ara kinya MCAs bamwe mono banyambe ne baikinyiria kiri seneti bagitetera untu bubu ara seneta ujo ugite ni tubuga kunirwa metho na gutungatirwa na mpui ntukwite kuraja tore mutugikare ya gutwira Kadhuri ugite kinya kimya twitite na kinya mbunge ne kaunti ya Meru kenda kwarire report ya mutari mathabu wa thirikari gukonia utumiri wa kigina aja kaunti ya Meru. Maya riboti ya control of budget kurekerwa na kinya riboti ya Auditor General ikionania utumiri bwa kigina kia Meru na tongeria mwanya kwithira bakiariria untu bubu baingi bao bakionania bakibeneria thirikari ya kaunti ya Meru ire tongeretwe ni ngavana Kawira Mwangaza bakiuga ni itumirite kigina kia Meru buthuku na ndinarua seneta wa Meru Kadhuri Murungi akiaria na ugite na mukirite riboti ucho ijire na narikite gwikurukira kiria nandi akwira Meru kiumia kijite agaikinya mbunge ya Meru kwariria na kunenkania riboti yawe. Kuna ndozari nyingi kiri Auditor General's report nebyo nkuwa ngomba ku analyze beyond na mbumbe kwera Meru ankuwa kiumia tugwita ngetherwa ndi county assembly ya Meru ku present report kana analysis ya control of budget na analysis ya Auditor General report Auditor General nikenda tumba kuonora mbeca ciatumikire mwaka jura jwa mbere county government igotonyo bishine August 2022. Kingi seneta Murungi ariuga kiumia kijite ntuku ya Jumatano kamiti ya thirikari cia matura ndene ya seneti igaikinya ja Meru kuthikira MCs bambunge ya Meru bara baikitie romba kire bunge u bakiuga wandi ciao ni chithirite giatwa mirandi ya witi na mbere thirikari ya Meru na kinya bakethira bakithikira thirikari ya ngavana Mwangaza kenda bakomba kuandika riboti yao. Alikuvejite kuleta mararamiko kiri kamiti ya devolution na intergovernmental relations na bandetera kopi ya barua yao na kamiti ile ya chairman iko narambirire na ndona ibaugite bageta bakeja Meru next week Wednesday kumantari 27 28 29 so bagethera baina aja Meru kuthikira both county government bathikire county assembly na bathikire MCA bara bausika bara baikiti baroga ya ku complain nontu bari wambanjetie 2022 2023 ejo Auditor General itanaru ibakuga kuri project imwe ciao itombo kamirika so kamiti ya Senate ikija kuthikira nikende kathia report yao na bombe kwaraniria na both assembly na county government ya Meru so bagethra baina next week kuma Jumatano. Kuruki seneta Murungi na ugite akaribe gembe batina thina bruna thirikari ya Meru kiria bo bakwenda na bagwitie ni mirandi ya witi na mbere gembe to na ini issue actually no ntu community ntura gwita na kinya rujo ngetano ntaigwa bena thina na thirikari no ntu bene thirikari ni imwe na tega bena thina gwikirua maendeleo kira gembi gito bakiwa bakuiba kwenda maendeleo ja ni other area kutu kinya wondi chano chikwewa maendeleo ja wondi inge chonde irire Meru so ntaigo bakiwa batikwenda maendeleo iba kwenda ruji iba kwenda barabara iba kwenda chukuru idondekwa na manzo yange jonde so gote muntu ya Meru community ukuga atikwenda maendeleo kinya iria mudiene Bruce neta Murungi na reretie kare kararira kare kiregoro ntere chankando negembe no diara kari barathara na gamburi ire chirekitwe na ukwewe ikundi mwanya nengabana Kawira Mwangaza ero ne group ikiretwe neta ke group we specifically agakinterview nikenda bombo tetheka lakini thine rero inkona antu abena thina babengi onto kinya wikira group imwe na iboro rio na kwenda kinyoe gintu kiwa ikio
nontu ikyo gituma kuona bonde beng'ang'ana kuyukia into biu inya turi gikundi gikiritwe wananchi nabo bandu bena nindi so maybe nonga county assembly Meru yombe appropriate mbechi nyingi zaidi irikang'anira muntu wonde eturane mburi muntu wonde nawe mburi nontu nago igeria bakai babange nabo ibagutata niyo tumona betharana keripotera ntito cia Weru Juma ria kwarietwo ni Mutugi Kare.